Lebaka la ka la gore ke gatise video ke gore setlogolo sa ka o dirile sengwe se sentle. Sala simolola go nna le nna ngwaga tse 2 tse di fetileng. Ha gore ga nna le ene ntse re lwana. Ntwa teng re sa lwane ha batle go dira homework, ha batle go tlhatswa dikotlele, ha batle go kolomaka. Ha ke ra kolomaka ke ra a kolomaka bathroom e dirisiwang ke ena lesi. Ha batle go ithuta ha gona le di-test nna le ene ne re lwana. Ke ngwaga e fetileng ngwaga e be ke mara kere ka gore o botoka ke bona pharologanyo ke go fa space gore o ikgorometse ke tlogele go kgorometsa o dire dilo ke sa go lelekise. E be nna gore beke e ka tsatsi la mosupologo a ba tla lapeng ka lekwalo le tswang ko sekolong le reng o na le detention. Sekolo sa bone ha o dira phoso ko sekolong morutabana o kwala gore o tsaya di-merit tse di-points tse 2 ha di-points tsa gago di fitlhe ko go lesome e nna detention. So go na le morutabana o a ratang setlogolo sa ka mokgwa setlogolo sa ka se leng ka teng ha bona gore ha sa go tshabe o ira magaga le go feta. Go na le something se bidiwang feeling unsafe ka gore ha gona di-boundaries or structures ka mokgwa ke bonang ka teng ha ke le strict mo go ene wa itshwara sentle o nna maitseo ha ke repa dilo di a senyega. Psychology e re ke feeling unsafe from lack of structure. So morutabana o rata setlogolo sa ka yaanong mo direla makgakga o kgona gore mo tlase ya yotlhe e simolebe fela sa dira sepa sa kwala sa dira home class work a sa araba dipotso a sa dira di-correction a sa dira sepe ke sone sa a kry-ileng di-points tsa di-merit. So ke mara ke re itlhopele o batla eng a ke kgaola cricket sports a ke kgaola tennis sports a ke kgaola swimming a ke kgaola gym a ke kgaola scouts a o tsamaya ka maoto go ya ko sekolong itlhopele gore se consequence ya gore o no o talela morutabana ke eng a ba tlhopa gore o tla tsamaya ka maoto go tsamaya ka maoto ga gage ke na le ke dumalane le moagisane gore ka gore ngwana bone o tsena ko sekolong le ngwana o ha ba tsaya ngwana bone ba mo isa sekolong ba tsamaye le wa me mme ke ba leboga ka madi a lekanang le ya ke ke a patella company engwe le engwe ya transport. So ena ba itlhophela gore ena o tla tsamaya ka maoto tsatsi la ntlha ga tsamaile ka maoto a ba tsietsa a neela baagisane kgetsi ya dibuka a ba tsamaya ka gore ya mo imela ke mara ke re kana lebaka la consequence ke gore o bone gore go thata yang ha batho ba sa go naganele gore le wena o kgone go ithuta go naganela morutabana pele o mo direla makgaga gore le nna ga ke a mo naganela gore dibuka di bokete ha a sa naganele batho le ene o tla bona gore ha a sa naganele ga go monate gore a se ka dira jalo gape. So nna le baagisane be re sa utlwane be nna kganya gore wena tsamaya ko nna ke tsamaye ko so ga re monate nna le baagisane. So tsatsi le latelang gompieno phakela ka ura ya 5 phakela ngwana ke wa ngwaga tse 2 wa lela phakela re lebella na le rabo re lebella camera gore o lesiwa keng re fitlhetse setlogolo se tswile ko kamoreng ya gage a ile ko kamoreng ya bana a ile go apesa ngwana kobo gore a ska sitwa a ska lela. Ditiro tsa gagwe ka mo di nkamileng maikutlo ka teng wa gola setlogolo sa gola o simolola go naganela batho ba bangwe ko ntleng ga ene ga ke a mo tlwaela ntse yana so I'm impressed.